Kaira Allah kira yawan agaira dare dare Muhammadu yawan anemati Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ala sayyidina Muhammadin wa sallimu Kaira Allah kira yawan agaira dare dare Habiballahi Muhammadu Takiyullahi Muhammadu الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على صاحب الخلق العظيم والقدر الفخيم من أرسلته رحمة للعالمين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار ومن سار على نهجهم إلى يوم التنادي. سلام من الله عليكم ورحمة من لدنه وبركات. تنمي علي على من فنسير رجيا كاني محمد المصطفى تشيلي كهنا جيا بلا جلما أمي كيسين نما دلي الله تعالى في على كوكي فلمغوني لبا مغو كنتي ani asodunye sanmo anaka sahaba nyumo ani mafengo feni sinda usinda nola fokata se jodoma alaka nini aufara o jamakulu sanman cela kasangani Seydi Rusli ka bangali ye momini nyumani dusku nyumantiki kelengene na bela jelen kangi ka ni sodiani ka ala barka daira o kama ankara mogo al Sheikh al Fadil Sheikh Mohammed Sawadogo ni ale jamiatu ansar dinil islami kulu kono la silkelangana emi sigoro belimbe Burkina Faso jamana ma kerengene ni ala waka dugu sango san abi fara ɲɔgɔn kali kɛ balimaw ni sinjiw la ka nisɔndiya ka mawludu kɛnɛba labɛn ala sɔnna ɲinɛn baaraw bɛɛ lajɛlen labɛnna a fɛ ka bɛn novembre kalo tile 15 ma san 2025 wagadugu bonam sigida kɔnɔna na kɛnɛ in kunu donna ni an ka maabaw bɔlen ye k'u ka bonɲɛkanw n'u ka nisɔndiyaw lase ka sanga ni ɲɔgɔnna mawludu kɛnɛba labɛnni sigida kɔnɔna na idi panyi de kar sam kenga yilli As-Sayyid Sharif Usman Madan Haidara sababu sun wasoba nini nga hon waduna zuka dima banga bo nga vongre kidna banga bo mesa banga tibiya neba na pasa yin woku amin na zaka fa gilli ede pusa wat ba gilli rapa de pusa me ede pusa bagaba li pa ben kutu ya fa hal wusugo bal fasangi seh namba ya wa teze pawa kaminga kudugu moy de malam bu wusu fa ji tenga tira pa ya wala pa dara bala wotu panom do idi payarde la kongo pangateka ti ko dosi ti wonnam sal sakke vien hu watte na ta hada ba venre nam san sa ka venre dan ta venni lafi wallahi c'est pas na manque ba fu pas na manque manda do so kotte ni do ne tanji kanaro waka yawani bismillahir rahmanir rahim wa nalifni alhamdulillahi rabbil alamin Allah tabaraka taala ko tawande te kasama na yi ngodi ko da biru mla tun wona poel famna ko da mais ne pas kasama yoro amin ahra bangre amin ne pas hadarja amin le ko tawande to wona kelengan wata bana bana Allah tabaraka taala ina kana wata bana bana amin na sona bana so da amin ati zamana gan bana Allah tabaraka taala wala mo na ram do singa amin ina kana wata bana bana amin lampusi baraka wen semle mar nere tidle serta brunna na kirim nabiyama roma wen na korvere kor sayid vere korabane yilenga wen na bahri salafi to de toymane la wen na baraka dogma wen na zamsin nir tibrama wen na rekub gurma guru zama simbe kawa una lebje fa lafi una kulji lafi ya komba una ni babarke baba una ni babarke na baninga simbe kawa tirwadinda atanga asaka boy mamya e fa biga mamya ba aya moga aya sawado nyemya sawado
Ponu soba ya giro. Ponu soba ya wedrawo. Anatin soba ya maiga. Donc mosa mamba bunzenga ya mamia bamba biya. Mamburo to yele mdafi za to yele mami. Timamia ni yemba mani yogo. La mosa baton tumami. Mami le bamba pokoy. Donc demande dossier, demande savoir dossier. Asimi waka de mafa. Seko si waka. Una lebse lafi. Ton nari koyga. Ya sekramatullahi yuringa. Ya seksir Muhammad yuringa, seksal yuringa. Seksir Muhammad Docteur Sidi Muhammad Misrawi yuringa nari koysa. Le bam yuringa irkota rahman naba. Ti wẽnnaam kell n yãa tʋʋm kãensa buudo tɩ gal Burkina Faso tɩ nebã paame n bãng nebiyaamã balɛɛra tɩ d yãame tɩ yaa yʋʋm fãa kɛpɩ la tʋʋm kãngã yõgend ka tɩ yaa nuurã sẽn kõt saka rãmbã leb yaa nuurã n kõ Burkina gilla fãa kɛpɩ rẽnd ne ãnna soab la sababo yaa Mohamad bõn Harun Sawadgo d kota rahman naaba tɩ wẽnnaam kell n yãa tʋʋm na woto hal n tʋg n tãage wẽnda ket d yãa baasge tɩ bala d yãame tɩ tʋʋm na sẽn sɩnge yaa niri pãng pʋgẽ la tag-sõngo na yɩla tɩ nebã mengã tõn n bãnge bũmb ninga b sẽn wa dũniyã bũmb ning yĩnga n na yɩla tɩ d sãn na wa tʋg n yek wẽnnaam bɩ mik tɩ ned fãa kɛ paama yolsgo dũniyã ka alkiyoom daare bɩ d fãa na n taab n kẽ arzẽna ne alhamdulillahi rabbul alamin. An b'a wula dɔnniya k'a fɔ kɛnɛ in a kun lamasalen don ni Burkina Faso kɛrɛnkɛrɛnniyala Wagadugu a dɔnnibagaw caman ye hakɛza fɛn min ye an karamɔgɔ a Sheikh Muhamadu Konate ka bɔ Mali jamana kɔnɔ Ala sɔnna ale fana ye mawuludu kɛnɛ in seereya a bɔra k'a ka dakuluɲɛ 2 folikanw ani a ka duwawudenw lase kɛnɛ kɔnɔna na. Kuma jante an bɛ Ala fo dama ka Ala barikada ka Ala waleɲuman dɔn Ala min sɔnna ka an sigi nin kɛnɛ in kan ka ɲini Ala fɛ nin kɛnɛ in ka fisa ka tɛmɛ kɛnɛ bɛɛ kan an y'o fɔ aw ye yɔrɔ caman n'i y'i ka ba faga bagolo n'i y'a bila tumu bi don a la mais n'i ye bagolo kɛ ka kuranna meleke ni poussière dara la i b'a kongo o tuma bagolo bi bonya sɔrɔ ni kuranna de nin kɛnɛ in fana bi bonya sɔrɔ ni Alakira de o la mɔgɔ o mɔgɔ nana an bi bɛɛ fo ka bɛɛ barikada Sawadogo an b'i fo an ye min ye a bi lakalita bɔ an fa ani an karamɔgɔ Usmani Sherif Madani Haidara a ye min ɲini an fɛ o de ye nin ye an ka tu tigɛ an ka kɛnɛ sigi anw nana an ye min ye Wagadugu ya o b'an bɔ mais Sawadogo cɛsiri nin de ye laban ye an karamɔgɔ Usmani Sherif Madani Haidara a ko n'an sera ya an ka foli di aw ma a bɛ ale yɛrɛ de ka baara la sabula jɛkulu min sigira Mali la n'a bɛ fɔ a ma ko leader o de ye ka nin kɛnɛ nation ninnu ɲɛnamaya ka fanga don a la silamɛya juguw b'a la ka yaala ka silamɛya ɲɛda jugu jira mɔgɔw la n'o de ye mɔgɔ faga ani bingani ani ɲɔgɔn tɔɔrɔ a ka kan silamɛya ɲɛda ɲumantigiw ka wuli ka silamɛya ɲɛda ɲuman jira mɔgɔw la o kuma an b'aw fo Capitaine Ibrahim Tarawele an b'a fo an bɛ dugawu k'a ye Asimi Goyita fo ka taa se Niger président ma ni an farala ɲɔgɔn kan an ka jamana a bɛ bɔ dibi la mais ni farafarali nana fanga min bi an n'aw fanga bi ban o la ɲɛ bɛ ɲɛda minnu na président ninnu kunna a y'an hakili sigi kosɛbɛ an bɛ dugawu kɛ u ye n'an bɔra yen an bɛ kɛnɛ min kan ni o de ye mawuludu ye mawuludu de ye an se yan an ka yafa ɲɔgɔn ma et puis an ka ɲɔgɔn minɛ nin kɛnɛ ninnu ni ninnu bɔra an bolo bɛɛ an bɛ halaki dɔrɔn de ye wa mawuludu kɛnɛ t'i sigi yɔrɔ si la fo Alakira ka na o tuma an b'o fɔ k'a bɔgɔrɔ dɔn anw tɛ tɛmɛkiya hali mawuludu kɛnɛ kan ji min bi bila a tabali kan aw kana ji ninnu bɛ min yan ji ninnu bi bonya ni Alakira kosɔn de bɛnbaliya bi du min kɔnɔ a ye taga ji in fara a ka du kɔnɔ jiw kan n'a donna kɔnɔ o kɔnɔ na hasidiya ni bɛnsɛnkɔniya o bi bɔ i la sabula o kun tɛ Alakira la. Puhudan ne ba baraka kutna bni ngi kato sababu ni ngi semmana yin tini bni shira pam kam papam ka ronda
ti wẽnnaam buya buudo tɩ be wẽnnaam ning wẽnna yaafba wẽnna yolsba di men sa rogdb la d kom la d yagemsd la d kẽnnam sẽn be soab wẽnnaam ning wẽnna yaafba wẽnna yolsba tõnd me sẽn be ka wa wẽnna manegd vɩɩmam barke ned wa ned sẽn wa ka ne zu-loɛɛga tɩ pa tõe n togs ned tɩ ya wẽnd n mi t'a solgame n zĩ ne ka a bas yɩɩr t'a wa ya ne ka wẽnna zẽk zu-loɛɛga ned wa ned sẽn dat neere a sũurã pʋgẽ wẽnna maneg neerã n kõdo wẽnna baasd baas neere wẽnna manegd vɩɩmã n kõdo tɩ zaman namba tãabã wẽnna reega fa sẽn kõdo tɩ yaa kala tõnd mi kala d rog yaa ya wẽgd la b rat n wẽgd wẽnnaam kɩsa wẽgdba wẽnna lebsba b tʋʋma wẽnna fãado n baanga sababu ɲuman fo n'o y'a Seyd Sherif Usman Madan Haidara ye ala ka si jan di a n'a ma a n'a ka denbaya sanuman ala k'o lakɔrɔsi ala k'an kɛ o tugubaga ɲumanw ye n'an bɔra an bɛ nabaga bɛɛ la cɛ ni fo cɛ ni muso bɛɛ fɛn min b'an natɔ sɔrɔ o ka n'an segintɔ sɔrɔ an nana ni hami mun ye yan yɔrɔ la ala ka n'an wuli n'a ye ala ka bɛɛ dilan an ye an bɛ sabadenw fo a n'a ka misiri mun jɛnna ka organiser an bɛ o limamuw bɛɛ lajɛlen fo ala ka barika don kɛnɛ nin na ala ka kɛ an ka jurumu yafa n'an ye n'an bɔra yen an b'an ka organisateurs fo o ni cɛsiri depuis sɔgɔma o bɛ baara nin na n'an bɔra yen an b'an ka dunanba fo n'o ye Konate ye a n'a ka kuma dimanw a n'a ka kɔnɔnagwɛya an b'a fo a ye dunuya bɛɛ kanu ni hɛrɛ ye ala k'a fɔlɔ a yɛrɛ ma an b'a fo a ka sirifu kanu na ala k'a n'a sara an ka jamana ala k'a ɲasuma an ka jamana ɲɛmɔgɔ ala k'a lakɔrɔsi an ka lahara taabagaw ala ka hinɛ o la ka hinɛ silamɛ file bɛɛ la ka ɲɛnama hinɛ k'an fana ye k'an ɲɛ k'an ka denw kɔnɔ rizinda lafi na yikid lafi na wani sababu son bon hana wande ne do ne den sen kan na won wa ka fa wina pidis ne de fa tulu sum pa amen wina gana ke tenga bani wina pont sababu son pour da organisateur namba pour hodur maramba pour hodur wudu wa fa dimena pont sababu son wina pidis tulu sum wina manage ne de fa yele pa wandi mi ned fan tourism wanam la apidi nawa wena apidi ned fan tourism ko wena jenk din fa ki fundo pa karsam chenga Sheikh Mohammed Sawado wena zakka jugu amen wena pompanga akarambi sama wena pompanga na fa terunda yasino kasanga an kondisilamba fa gille pa wele ga fiara fi appareil wẽnna paasd sũ-noogã n kõdɔ tɩ zĩnd kãngã buudu woto sã n fɩɩgd zamaana alhamdulillah wʋmd n taara na n maaname neemã na n siga hal wʋsgɔ tɩ d koɛɛsã pa na n yɩ wʋsg ye bɩm tɩ d pʋʋs zãma wã hãal wʋsg pʋʋsy la fãa gilli rõnda yʋmda 2025 zaka kibara n taasdɔ kungus ben vuisana sa fa gilli timmana tulsum tilwatigim tab kanre nteemen la nabiyama yelle sallallahu alaihi wasallam la alhamdulillah ronda min nam sakam zuleer bayen pazindi wona zaagad ni zuleesi amin la yumning faagil kapi ton him patoron zindika depuis 2021 ton tar yum de fagir kepi a ser sabar ne pour wata ton de nenge sintuni dina tuma dina nongulum wona patu ala baraka amina wona tigmid lafi wona widir lafi wona jamse taba wona zagan ne seytan ne fa sinta tulsum wona pirsin ko la tulsum ya tulsum songo wona pirsin ko fo amina lambon hor nabiyama no ngan tasa fajille to ton pega wende go wonna am puso latti legre on ko muhammadar rasulullah la pa no ngan tasa la ya an na wile ton to ton no wena no ngana biyama ya maulana wa sheikhana wa habibina al fadil al jalil al imam maulana say imam al hajj harun
bun Muhammad Sawadro fa ya ba maso Alhaji Muhammad bun Harun Sawadro fa ya ba maso Arab la meram ner sa ya maru fo me pour yu ni fo me bidat ya Sheikh Imam Sawadro ya ba man nan tal tunu Muhammad Rasulullah tawte kasin gomle ton mi metiya Sheikh Alhaji Adam Bagaya ne Maulana Sheikh Yanaba ne Sheikh Fatahama ne kalambini te bahande ka fima jilfa on koton ya mala samna mala ka samna ma bam la haji ya na wa Sheikh Harun Sawar wona weti Sheikh wona weti yarne da woni la in shakartum la azidannakum wala da'ina namazi sakarama wa gorora ma Burkina Faso ma Sheikh Sawar no tasa wonnam samman yamni mate banta wonna mana yamni man pusa barka nan pasina ya dina yamni libati no wona no ngana biyama da no Sheikh Imam Sawadro wona pasi albaraka wala wala kata pusa ko tore am po hodar Sheikh Muhammad bun Harun Sawadro ed kota pangana ba wende awalan wa qabla kulli shay an yutila baqa'ahu alaina ti wennam kelen woglo ko yore wa an yusaddida kutwahu fi da'wati al-islam edi kota pangana ba wende ti wennam kelen tabande Sheikh Muhammad bun Harun Sawadgo wenna tabande no kadama ne da'wa wennam dine puga edi bon kota pangana ba wende ti wennam baraka bondogorma puir hambe wennam nenga wena tak wala la man ala baraka yelo wor pore dikda pos gam po hodi lam damba fa jab gilli sambe sinige pukano wa yenda logor pore dikda pos gam ta hada maramba fa jab gilli wando logor pore kwening ton hanande kan tahe zamawati mi miti wakata pawowe yamsa nangese mawdu a puga yela me net fa hanandik no kenna ninge ted na taba ti tenga mebo no kenna ning ton hanandike ted na taba antongo me tenga tilafi ton zindboy tenga samitim ti ya woto ton hanange ton hambe dining puga shume yal islam o pudalam tilis longo tayati lega dini ti wennam nabiyama alayhi salatu wassalam nabiyami yela tonya al muslimu man sallima al muslimun min lisanihi wa yadihi lihlam hakika ya nedna ning sunna modogon yokke ana yoka zilimda ndarik wenga tita lihlam tasay el deri kapo samanta hazamo gilfa to kon tonkaner karsa ba ya Sheikh Sawadgo reposa wila hal to kon tonkanega na pasa yon rogolum wenna gumbugud fangil kepne gunduma lil ton pa waka wa zumanige de wazu kelegre at moymba tigen dogol do wazu lele de patar koy ganna yel kataba fuyi la ton gomdi a yembre ne de menga yora la silam tasa abayam teria silamba abele banda tame teri la firamba ne taba la nama na wana yi la firamba ne taba ter saya wega de ba lele be de ba taba wega ba de yara pa de basta ba wega ba tuma komba basse bo patron ba wega ba patron ba me basse komba wega ba pakaba basse ba sirba wega ba rapa me basse ba pakaba wega ba halan ton ton pour tasa de ba taba wega ba la de bang tin te bum patron sam ton de voima la wego ton dunia yeze wega de dunia fa han winga pa bunzenga ya wega da la sababa na ba ninga hanna na sagala nan tenga abola yemsa ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا يامبام يمسي adama ma wende han tarton ga mengam pawe ga dem yemsa yamba mara we ga tabe bishuna ambe ala barakada ka ala wari mando sababu mi yan seya lo ya ankara moy sawadugo ala ka sidi anama ke ba min kera sababu ye kan faranyo kan lo ikra mo abdi ashari serifu usman madani haydara مسؤول العام في دار الفتوى أهلال المساكن لأدول السلام دو سيرما الله كشيني كني دان كرامهم آمين أنا كرامه أي باكلي أي فاكلي أي يوم كانوا من سبب ميا فرا يوم كان كبارك وجمعية أنصار الدين الإسلامية أنا كرامه نيامه بوركينا فاسو
Muhammad Adama Drame mo mi daka wala an karamɔgɔ Sawadogo ye Sawadogo Allahu akbar biro nin kɔnɔ Burkina bɛɛ ka biro ni mɔgɔ min b'a wari marala ye wele ni Alhaji Ismail Yasirina Daw ka bɔ Wahabu ina ka kan ora ni Ala sɔnna anw bɛ fori le kɛ an karamɔgɔ ra ya Rabbi sijan ani kɛnɛya Ala k'a d'an karamɔgɔ ma amin laban ko ɲuman Ala k'a di karamɔgɔ ma amin karamɔgɔ kɛlen do ka baara kɛ ni lokati mɔsikan ka waajuru an b'a mɛn karamɔgɔw dara Ala yɛrɛ ye waajuru nɔgɔya kan min na diɲɛ na Burkina Faso ya mɔsikan do an ka tiɲɛ fɔ Ala kama n'i bɛ waajurukɛla ye ni mɔsi karamɔgɔ jɔra n'a bɛ waajuru kɛ i bɛ nata waajuru fɛ hali ne tɛ se ka kɛ a si ye mais an karamɔgɔ Sawadogo borofa b'ale ta kan bilahi la ilaha illa wa mɔgɔ y'a fɔ ne fɛ o tɛ mɔsikan mɛn mais n'an karamɔgɔ Sawadogo bɛ waajuru kɛ olu b'a mɛn التكبير ثم التكبير tellement a y'an karamɔgɔ nɛ min ta ka Ala kira nɛ min ta ora Ala ka kunnadiya d'a ma ton pura sakaram fajili ni nanam safa payam sakala mauluda koi ya duni fa la mauluda ton me wa kawa zuta zaq berbeda eta haramba zusa moy berbeda wa de kharsa mane Muhammad bin Harun Sawadogo moy ba sele pour amba hatu wala ba sam pour Muhammad bin Harun Sawadogo wa kawa lembruti sa wala ba faji lili ti sana wome ton sele de pour mba de mo godani junior at sam ton pour c'est que Muhammad bin Harun Sawadogo wa ne ti ma pomti ti sa alhamdulillah idna jindane ma pour inshallah ninga de la doshi wallahi net sentum sama pushia wenna amwa woni ninga wa wanya se to pa por neta wen me wena mtinere kom porofo por ya tiya wenna men se ka paton koy lawma fuzu wala ka por singin be woto Shenge ton muallima Sheikha Muhammad bin Harun Sawadogo an ziwa me nga fi wadi ngalam wina meto man yattaqillaha yaj'alu lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasibu Muhammad bin Harun Sawadogo perwende wa amma bi ni'mati rabbika fahadis morpam zamakanga woto ti baligi labna yawi pa meeting ye pa politique ye runda zamana ya tode do waliya wenna mwa la me je ko zugu to wenna mwa la me yam la wenna mi la alquran la khawfun alayhim wa la hum yazanun rabbim kay ton ya karbiga de tuntum da ta tondo te ton me yiki nawa ka zaman ninga sama gil fa ka pe sallam repu da sama fa ka ne wango repu da sam da bala ya pa da kem da bagil ne wango wadan pu de maramba la paraba la taposa ne wango gwama pana le bon wogoli denga na pu sa wenna baraka ne tona ba wenna sama ti ton fa ya zuno ne ba ta guma ne fo wata hronda leben ko ton toro nyak zulay samba tondo ti ton wana laqam tabka ya barak zinga ya darga zinga ya lo haram zinga ti nabiyam nongon man tigim ton fata ka ti ton wata ampu wennam baraka mpen wende sal nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko tan wende aleben ko ton ta ver woto la ko ton toro ter wala qamar sheikh kasnga til le laqam tabam pen wende man wana la sal nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adam pen wenda ma lo gor pore sallallahu Muhammad rasulullah nabiyam ninga ta yin vum duni wa gilfa apa gomam para pambiga
pambudu afuiba faya ummati mjamawa ton kota wende ti wena kwati sheke ne zakram la sahabse la nado ne ya la ilaha illa allah darapo shekre mbe wenna nenge kota wenna to na nuru gase kidga na to fidosi gase ga kene kɛra nisɔndiya ani wasaw caaman ye wale ɲuman dɔn jonjo tara ka di an karamɔgɔ Sheikh Mohamed Sawadogo ma ka saga ni a ka wulikajɔw a n'a ka cɛsiri diinɛ dɛmɛli ani diinɛ laseli la. Nin baara ninnu de tɛmɛlen kɔfɛ an karamɔgɔ Sheikh Mohamed Sawadogo a yɛrɛ bɔra ka kɔrɔfɔw ta a ye bilasirali caaman kɛ kɛnɛ in kɔnɔna na. An ka jan ka sɔrɔlenw ɲɛmada. Alhamdulillah wallahi gomu wisi ko pabet nengi la la xam ne la fa ya dem mi ngi tidimi ya te ti ko to ngudu mo wende ngi ta sakat ni shaytan shaytan yana me ba sam pa joti yande wakat kan ngi mana ya mba hafu kan ngi la kinga jin shataba sanke to waya hakatri lamati pam netaka ba mo minda pananan kaba yunga wonnam kabi de bene wallahi la bene da pudum kabi mabisi runda yunga ya wonnam barka puso sikabe runda yunga ya sarze fu menga puso ko sarze fu menga pit pon kan vere shawaro ti shura piki ti juguda manage ti aniya wa yelege ti fu ganza mwenam nenge tanyak de bili fu compte fo pani mamde ni yamba ala barkinga sikabe nabiyama rukuma ala barkinga sallallahu alaihi wasallam runde samedi yambara bon sa wende ti wonnam ko le 15 novembre 2025 wende barka fu wini que le 15 11 mois 2025 zindiga zindame wende de pose fa barka ya bonam la de bebe nabiyama muhammad hijra sallallahu alaihi wasallam yom tuhul ko bona ala pisina ala yoppoy ide ko su ngudum wende nengo so tan sala ko daga hembere sim ko wonna saga ne do tum dani zindiga ide pinde singa ne bismillahir rahmanir rahim sallatun tum kasanga sallallahu alaihi wasallam yur sambonti muhammad ripore watu wata yara auto fiya paga wiye henzare wiye sempe pour sa fa gili kapi barka pere ya fa na yakam da yembur fa wona zakki darge ina yakam da sam pour fa wona kiti junubi ya fa amin allahu akbar ma sam ning sam pam dia namo isin zinga pogonte malaka namba si hidi ti nyinga shidigi tuwa wonna kita yawdi ara rubba gharibin ba'id aw kam min gharibin ba'id nebasam penef waw gome ya go jara nefo Allahu akbar nebo waw gom penefo ngay nefo en shohor nefo ko ya go jara nefo hu wasala tenga wa rubba ba'idin aw kam min ba'idin gharibin neb me soron wawwe be jara nefo
ya won penefo wa rubba ba'idun ba'idun neb me zara nefo han kelle zara par ya tabing wa kam min gharibin gharibin neb me penefo ngaynefo en shohodnefo bi kellim penefo ngaynefo en shohodnefo ballik pa qur'ana ayat de pana biyam hadisi de moya mam goma ولكن بعد الأجساد ما ضرت ما دامت القلوب معا bangati nganda sar taba apanam hadu ba fu suye ye ndat taba suye ye no taba mamni amba ya rabbi wona ko yam songo province nam bane bu sigum beka tens wisugo mam sa na sodo tensaka asore henda sodo kenga tens pista la zaka zaman bede bede yi tens ke dem men wayaka bu pa wini to waya mi Allahu akbar ya waju sa de wi kan talo mam sura hannom nizam kanga wa pabumbude mam sura hannom ni mawlud kanga zinigra pabumbude wendi mi mam suru ti mam mi mawlud kanga pa mam mawludi as am sanda tasa darba yimbre tay mam mawludi yela jubira ni ma balu ndari om samba ndare mam mawludi am taw mi kam ti pa mam mawludi sawadigo mam mawludi ko te mawludi sama patato te yawa hashimiyo mawludi makiyo wa mawludi tihamiyo wa mawludi zamzamiyo wa mawludi ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ina rukum te Allah wanda in fa mam dire ya yambiri tidna taba kidum dene wadmi hakik me wonnam nam man ga yele beta ni yaw sabab ay sitabi gome ne wenda wala me ne wende tu wonnam de gadam zamo ya zam quality on pagetta wa wala ma de ya quality gese air bu gom bebe 2h40 ah bon dati element bay mpayet sun goy ba yaso tambe mpayet sun kabika ngoy yaso tambe la hambe kaw me so tane kabay abadala ya moro la ngomda faham dambe barka ne sa so tane kabika kap paket kayasi oui fiya ya baratun kunshi wana pa har pupelim rabbi wana pa har barke mam nengo ya barka pusum push tensa hanwa wa fankili ne be delegation namba gilli mpo ku yakasa pekaba yasida kera ko ya zakase kera ko borota bu zakasa pusi kera tal ko namba wa muy namba wa ti kera ko nigi ti kera ko pisi ti kera ko ligidi o mela hazaba ti kera te bata ko panda ligidi bo ya ligidi la basum bawda organise fomo organise ngese Allahu akbar
organisateur nam ni sin tum do yawa sukiba sida tere on jugu wana kere nam tere on jugu wana kere nam sukiba ba san watu ya tush ko baga nam fo gen heda bu pu wamba tush bisna sobon kongi la ya tum kan ya wena mi tum ya sida ya nu nam zabara pu nga ngay budon tolu ligi to ko ma nam ligi da katam posa pu ka wa sam pu sin daram ba da jigere yote nam talibe ko watti tibem nenge allah akbar pa burkina kare ay hala tenga to wakiri pisi nam la pu nga ko to buri da za ko sa wado ta ko to dusi allah pisi kangala mamne wa yilige suyo quoi sida wende alkawlu pidisido tondo la alkawlu vigi ba wallahi nengo ya pusum nam pour suyo khramba sida karsam namba nam a imma namba nam taw demba kire dam l'islam beka nam ne sam pas l'islam ba fa wa pour inviter namba nam la pour jamiya namba wallahi comité musulman ne nam comité tigania nam patron la hazikawa wa bu tawr so la hazikawa sida la pour ittihade nam afaybi pour sa famana bu dosi allah akbar la ko do se benenge nam pour jamiyatu ansaruddin islamia sida président national et international en coordination président wa gom ye sen sila latin tik tasia jamiyatu ansaruddin islamia kar sam namba beka wa Ustaz Muhammad Adam Drame wona passe barke amin ya rabbi wona passe bu ngudum lebis wawran ko sharif namba idra nabiyam zakaremba wallahi dismi pami de nongo ba me wallahi ide ratta ba me nam ne do ne sam paame ne wenga nam wende ka be de bene ya sida ne do ne sam ba sharif namba ne nere nam wona passa barke amin sharif namba gili kapi mam pa wele da aya sabala ga aya zaiga nam pa wele sum buuru santu wende ne bata buutu sida saya sabala ga sharifu nam fu sharifu wallahi fusan ya zaiga ya sharif nam sharif bula pa fuwa wallahi yete ya ba adam ko na faawa ya sida ti mom be kay sabala woto nam tum ya bala adama wa fu paton yisma ya adam yakam do me ko abada ba adam sam pay sabala woto nam yam yabi yam yaba wa ya fu mu yaba ya sida la mana wante wale be woto la boy manti nabiya muhammad yakam sa pokoy sabala ka paton yinditi pere ga zindi ille zindi met nabiya muhammad yi nabiya namba fa ya sida kulera ta men sumba zindi même ba zone men sumba zindi nabiya muhammad yakam so ya sida sharif number pusame nam ndik wawran lebe son ko baha uddina ya sarafu din nibrasu zaman nam asadul qaba muhyil bai'atul islamiyya nam allazi ta'a fil qur'an min alsinatil ba'd al fuqaha في مئات سنين فأيقظها السيد الشريف عثمان مدن حيدرا المرشد الداعي إلى الكتاب والسنة نعم فسان بيدغ فونغو نعم شون ويند بابا هاتف كان بولي أبدا نياغا سفني ودا شون نعم ويند بابا هاتف كان نزالي أي شريف عثمان مدن حيدرا نعم bon hoda wenda wenda pasa yoro wo amin zindiga sababa da mabisi ya nabi ya muhammadu ko matin kare wallahi ntos fa yetim lola wallahi boymbe tundum pugen nam sun ton tum pene wende nam mpabe jam kanga pugen wallahi sa ya puso ko nam zamani simbe ka puso ya sida sa ya loloyire nam
zamani ngi kawa bulota nore hali suma saya zakiya kare zamani ngi kawa bunya kada zakka sida saya hegindu bunya manda hegindu wallahi saya nyokore betara tasbi namba in yokore sida saya fu pele yayelo mpene ga net wende fu pele yayende be ka sida faham da soma sida musa sam pamande mauludi kabika ay nyewe wallahi sam pamande mauludi sam pene ga net ne wende sam pamande mauludi sam patin ga nabiya muhammadu rukuma zam kangan kabika wallahi sida gom dalil le bilfu la fana watto yaala mo Allahu akbar nebe ni so ngo batum kanga wa be yawdo be wonnam ning wallahi ya be organisation barka nabiyama muhammad sallallahu alayhi wa sallam it ken rogo matin ga ko wen it zamana wonna kan ga zamana la amin zamana juloisa wonna yikum bas amin it sodasa dugunu bani wende na wani sun paye bit bobla sikabe VDP namba ni zenga sun pa bamba fa wonna gobu yungo wonna gobu windigo amin so wa da batensa bali silambi abadalazi da tondo me ngale gara bemba bili fu tina ba me na ba me ngayalem te bali silambi gesu rotaka wallahi ona ba me ngayal na ba me ngana haye ti bali silamba da yambe yalam ti moy ya li silamba la ay bali silambo abadalazi gumba ton kabe yidi kifundo la kay be yelle yidi kifundo wallahi ajira fusa yeti kifin namba wallahi ya wafna libi yalam ti astaghfirullah bal fo gaye nin kifin namba ba gafar ko wallahi am pami kifre men ya alamin ko fusa yeti kifroto nimbu tuhude le men to ndeli ni zaknore ya go migite yene men la kifra kay wallahi sabraka ara toron to sambat net ningi sumpa manda Allahu akbar wa ni balla kifre ni moriya somzita wallahi ne to me ya somzita mbe misira poko wallahi warse ko do dilla dugu shoma kirga dam nton ya somzita lazin ke mihirme ay ya somzita to qur'an ba ruhu Allahu akbar wal ma ti somzita pour chawe la be misira poko ya sida munafiq way wallahi kifre so munafiq ya sida yadi la wonam ne songo yimbre ya ayetin lat munafiki sabasanda na yejuya tenganga jugu menga nawro takabasi pindidi abadalazi food faade la ham payjuya dila han tarban loira Allah zamana taw demba VDP namba zenga sam pabamba fa dugungu bane wende wonna gumbuti sheke amin Allahu akbar basanga zining fa wonna saga bane beba amin ya rabbi wonna nogod fa shuri amin wonna bahad fa nere amin tiya linakuna ma'an li inghazil wadani min a'da'ihi wa dina taba ma yimbri ba yimbri mfaga da bayira yibe ba duwe kela kada gomda shura wala wanda namu na taba yi ma yimba yimbri mfaga bayira yibe ba duwe ya sida pokote yi mauluda sumbani ngoma tema men sumbani ngoma na wakati yinga dar mo pana kawas mauludo way wa nabiya mo ko matenga ko bale ri jugula tan be sawa ya sida la nabiya mo muhammad su ko ko menga finyata me ti nabiya mun dat gumbuni nga seconde yangi taw ne ba san sakke duni pam da lafi wallahi sikabe
patat erde ay patat mininte de nam nabiyam da bala sagalsa ayembri taw segon yang taw nim khura satta dunia ti tutaba sa wallahi seydo ne ko da men wotala ay ne digi da men yi tenga pola abadalazi pa ne da watan digi fu bi ay sorso ga ne da watan digi fu ya wato ne da pa ko da men wotale pa ko do men woto ne ba fa sayi wa ne da fa sayi wa menga nam ti fo yi wa ma wa fu menga mam yi wa menga nges fu wa mam ba fu pa mandu abadalazi mumina mbasa yi ma bifi nam yi ba yembre ba fu pa yitte ay mwinga ba fu satam ril mawdu kanga point nam bumula ratan ten bilfu warsan ko do ti de fa ten nam bande de kere min penega me nam ndati yim bumbu ni soba ya boy kire gala i de vede pena mani simbe bu ngo pon nam sodas ni simbe bu ngo pon om de tenina mani simbe be ten sa pon nam naga taban tumdo nam nga tabu nusi seda bayira na pam lafi nga nam banga tebo point nam sufi ne bambibi ya seda tigene ya karambisi nam mbebe de pena mbapo ya seda sufi sima karambisi mbebe de pena mbapo nam soda sa point nam sufi sima karambisi bebame seda simbabu yo wan tumde tenga na fari nga nam vede pena mbo kritemba mbebe ya seda vede pena mbo nam sunnu ne mbebe ya seda soda sa point nam om de tenina mbo sin yetibiya sunnu remba mbebe ya seda pari tekde ay om de tenina musimbe zamana pogo burkina faso wagade ke tenga pogo nam ani humbe kirim sam ani hin zabada bayira na faaga yinga bu pogombe isum bonti wa habsa beb pogo wallahi ya bebe pamam yedde ay ya yura mbebe ya seda menga rogo mika yura bam sam pamibo yura yedde ya seda bamba faagi di kepi na taba nam mbe weta pushi wa na taba nam nyudu kom simpa komasa da mpugo de taba wa nsutendi taba nam burkina faso na tiligi yinga da ndaten se ka koyga na wenna yinga atutuma yinga sallallahu alaihi wasallam tonda ne bini simbe tensa pugo yiwa nam yetiria waju mandaba nam yatiria neba défenseur namba ya shule défenseur namba nam idman shuri kile kala la tondo bogo to totaba wallahi bambare mbulugulu bu shulli ti ya neba labana tu nam ti bambare mbulugulu bu shulli nam ti neba labana tu wa ti walibe watondo me ngayima bayira me ngiyelli tunin kemba tupu yase wa nzarab taba billahi timanam battu yani bisanan tumma nam rungume ngapa todote abada ni wajulikero sanman bayin a kuncera ni alsilamaya dunga baya laidu woro taliye cew camani musow caman fe l'islam ba manim kaseto wennam ne malaka namba manim kaseto mana aniyawa nandi ke l'islam da al kawle yoba ntuwende ne tutuma mpana ma na amanta ni wendi
mampana nzuye mpana nyoye mpana nkunede mampana mar zambo mnus tengre mnaw tengre nabiyama muhammad sallallahu alayhi wa sallam ahan sagalmam nitum somsnisa mamnan tumarilla wanda songe fate pitsi wanda yapsan lofa wanda guifa gubri l'islam ba manim kaseto wannam ne malaka namba manam kaseto mana anniyo nan dik l'islam da arka wala yoba ntuwende ne tutuma mpana mala kamanta ni wende mpana nzuye mpana yoye mpana nkunere mpana man zambo nus tengre naw tengre nabiyama muhammad sallallahu alayhi wa sallam asan sagalmam nitum somhnisa mamnan tumarilla wanda songe fatiha pidisi wanda kitri fayi arjana komba wanda zagat nimbugum de rogma wanda zanim bugum Shufe wajulu kofe do don kalani kene sigira anye anga korofo galamani tengu bare alaben bagaw ani asheria bagaw ubora kugani soja wira ana on ita yaten soluma pour e ten yuls mbonti ten sarambu la ton yita bumni he sababu man ton kanwa yadi nabiyama muhammad rugma tingre sallallahu alaihi wasallam ya inda yi sababu yistonde yaten soluma toni yikini manam kateka ya karbisi ya jam'iyyat ansar din islamiyya karbi pogose anan rappa na taba watitnan kideme nabiyama muhammad rugma tigitingra dili yarinda sababu wanen tonka la ton singa wata yum kateka woto la don wata fangil kepi edisan lebon kulit sumro to di yeno yarinda yi sababu ton watin yilimde e puwa bon dar karsa manda da dosi da bon da dosi e tara kasitme amanton do nisa wallahi geba me idinya ta venara torfatul aine ton sen singi mauluda wan kane bo a pawde me aratanta yum piga woto lamne wenam songre e ra watame ti ne pista la nu tarantare wenam sakame ti ronda gom ko ronda do wayne ne ko bisi la pisowe ska kenre mobile se pideme kenre zom widia ndiktaba ti na wana taba ir karsama sheikh muhammad bin harun sawargne yar karsama said sarusman madan haidara abasim yam soba burkina faso ya nifla tubre mospoe do wana naga ti kirim ne biya muhammad ruguma id sunre no halwo so zama kumbanga sollar wani kan namba ta tisin zo mwidi wa ya kateka dilit pour de wena barka ton se pam ni yon ni nyaw pour wallahi apaton sifiri dar ton men ti bang sai e ton han wakan le bon kuli ton hin ka wa ngate ka yi sababun pek ton zamana ton humbe wa pek tondo e sababun pa ton basim yamanen taba e sababun pa ton non taba e sababo wini ton dik zo song sori la de bah zo yoko e hande ila ton ne ka fara kenda men da gete to ne yilti pakalame paka palo ne ba yin jugula ton sin ka wang teka en kila de kar sama sheikh muhammad bin harun sawaro talibar de kar sama haidara goma ne morati ton wumdunwa wallahi anafa tondo ne ben ton sin ka wang ne ben da pu ton war kan karugumi e de mo sheikh ka hanga wallahi president ab komba on winigi osam sunu teka paton si to reste bangi dit ton ha wakali bon kuli ya wala wef essence sa ti fota essence sa son ninga payem ton sura no mame ton mam se bum ning fa islanga dina to mpo wenam sakram ti ken tawre wen la sarif namba albarka wen la karbisa albarka rin ton de na ga tabaka tere wonen kan ko so to wenam ta hade ronda ne lafi la pa hade panga wallahi di nyame ti wenam sakame ari ga dosa ata la ronda alibin pasa ton panga sande piga ham pasa ta kobra
wallahi dele leben yi manda dosi ne do ne sen kanal wati na ta kirim ne biyam dogma murad ning la tulsim ning sendat cheikh no la tentuma wena am pilsion ko fo no ne ba fangili kepi sunuri la wena kit vinre zamani ton hinyawa ayi lenga foli ni tanni me kerengere ko lase awdima aw minu nawti sege nawti nyine ka osogolin to shirif lala mali kono fogata se mali koka ni kunye anye Burkina Faso jamana kono wagadu bonam sigida konana ankara moko Sheikh Mohamed Sawadogo sanwosa abe mauludu kene bami laben ka kani sodia na kala barkada yira ni Seydou Rusuli Bangeliye ambora ka nyinen baraw de yira awla o min kera ka ben Novembre kalo klita ani duruma samba fla ani muka ani duru ame ala jeli ya rabbi ralika minun dira kene konnana ame kulo nyumala ko di ama meni ko fe ka ta ka barake ala ko no gan kilingiri na bela jelinyi ama nyina ala fe ya rabbi ala ka mawludu kene nun sigili ani akena o sheria like ambela jeli madalu la harajodo ala ka ke Muhammadul Mustafa bunye kama ani mawludu yere barka kama ala ka here jidi an kilingiri na bela jelinyi ka nga jamano bo bolula ka chebe ani kambe sabacha anga jamano ko na ani alislam jamana kilingiri na bela jeli ka nga folini wale nyimondon kerengere ka nyashi Burkina Faso ana lamini bela jelemani watina kafo au kambe je wati were haza wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ala sayyidina Muhammadin wa sallimu kaira Allah kira ya kaira dare dare Muhammadu ya nemati enurullahi Muhammadu habiballahi Muhammadu takiyullahi Muhammadu